خوشک و براین هێژا دەماوە خۆش بە ez di van çend roja de bi lêkolînekî mijûl dibim. Lêkolîn derbarê medya û çapemeniya Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Ji ber ku ez bi vê mijarê mijûlim, ez mecbûr mam di nava medya Kurd piçekî herim û werim û pêvê girêdayî medya PKK û medya girêdayî PKK li Rojavayê Kurdistanê û li derveyê Kurdistanê jî û piçekî li medya Başûrê Kurdistanê jî ez binerim yenî. Piçekî ji bo amadekirina vê lêkolînê me hinek nûçe dîtin. Nûçeya Balkêş li kanala Kurdistan 24 a Kurdistana Başûr manşetekî wilo di beşê Kurdî di daxuyaniya birêz Salahdîn Demirtaş me dît girtiyê siyasî, rewşenbîr, hunermend, muzîsyen, helbestvan, stranbêj yanî Salahdîn Demirtaş van hemû yanî van tiştê hane tênas kir. Parêzer berê demekî jî parêzerê Ocalan bû û hevserokê HDP ê berê parlamentêr jî ê HDP Salahdîn Demirtaş. Daxuyaniya wî balkêş bû bi rastî li gorî manşêta ku Kurdistan 24 bikar anî û li gorî teksta hevpeyvînê di rêya parêzerên Salahdîn Demirtaş kanala T24 Türkiye 24 wîloyî yanî min li gorî min dît hevpeyvîn pêrkirine û manşêta vê hevpeyvînê li gorî Kurdistan 24 Demirtaş ez dixwazim PKK bi temamî çekê xwe li dijî Tirkiyeyê bêdeng bike. Ev manşet ez vegeriyam Anafê Fırat Haber Ajansı beşê Kurdî beşê Tirkî min nevê hevpeyvîna hane dît û min ne ku Salahdîn Demirtaş yanî vê hevpeyvînê û neveroka vê hevpeyvînê derew bixîne min wê jî nedît. Yani ne tekeskirina vê hevpeyvînê ne derxistina vê hevpeyvînê jî vê daxuyaniyê jî min nedît li gorî teksta ku heyî û Kurdistan 24 yanî kanalekî televizyonya min naçû li nûçeyekî wilo ji ber xwe wilo danexîne û kî ne meselekî ji rêzeyê ye. Ev ya Salahdîn Demirtaş hevserokê HDP ê berê parlamenterê Kurd ê berê zindaniyê Kurd ê ana û namzetê serokkomariyê dewleta Türk Salahdîn Demirtaş. Ew xwediyê vê daxuyaniya haneyê û eger Salahdîn Demirtaş di wan hilbijartinê ê serokkomariyê ê dewleta Türk li hemberî Recep Tayyip Erdogan bi ser biketana niha wê navê wî Türkiye yanî serokê komarê Tirkiyeyê Cumhurbaşkanê Tirkiyeyê ew bi vî navê han Salahdîn Demirtaş bi hatana naskirin û Salahdîn Demirtaş wê çaxê yanî kî çî nasnama wî ya siyasî ya îdeolojîk naskirî yanî. Di vê daxuyaniyê de yanî tiştê ku Salahdîn Demirtaş dibêje yanî dibêje ez camêr dixwazim ji PKK çekê xwe li hemberê Tirkiye bêdeng bike. Tê bîra me berî dagirkirina Efrînê Ocalan daxuyaniyekî derxist bi rêz Abdullah Ocalan serokê gelê Kurd û yanî serokê Serhend û Binerd û her tiştî û deriya û teyr û tilûr û hemû tiştî daxuyaniyekî derxist Ocalan bi rêz Abdullah Ocalan çi got ku ez hêvî dikim ku hesasiyetê Tirkiye di hundirê Sûriyê di were fehm kirin. Wê çaxê me destê yanî me zanî ku karîsetekî heyî li dû vê meselehanê PKK xwe ji Efrînê vekişand û da Tirka. û niha yanî muhendis û mîmarê dagirkeriya Tirk ji Efrînê re Ocalan e.
vegerên daxuyaniya wî û zaman û ev kesê ku divê meselê de dişopînin yanî eger dixwazin bêtir tişta bidin ber hevdû û encama derxînin divê vê xalahanê jî bîr nekin. Wê çaxê Ocalan daxuyaniyekî bi vî rengî derxist, ez bi hêvî me hesasiyetê Tirk, dewleta Tirk di hundirê Sûriyeyê de berçava de derbazkirin kîne yanî muxatibî wî kî bû hevalê wî ê Qendîlê li Rojava û bi vî rengî han. Anavan kesê ku niha apoçiyê me di peyedê û meyedê û tevdem û mevdem û ev çîrok mîrok û ev dîkorê han ve ev teneke menekê hanê xwe kuştine ku tecrîda ser serokatiyê tecrîda ser serokatiyê û serokatiyê divê dema hanê de tecrîda wî dişkê û daxuyaniyekî bi vî rengê hanê de derdixîne û piştî vê daxuyaniyê Efrîn tê dagirkirin. Evan hemû tiştê nadin berçava. Van meselê hanê nadin berhevdû xem nake bere di nava wan xewn û xeyalê xwe û wê xapandin û wan derewê han debin yanî govenda derew û xapandinê her ku diçe li cem wan geştir dibe û firehtir dibe. û her yek xwe bêtir xwe dihejîne di hundirê divê govend û reqs û semaya xapandin û derewa ku çuqê yekî aktîf bê çuqê dikare derewa bike. Derewê ku dikişî jê bawer dike û belav dike. Ew daxuyanî di wê qûnaqê de di wê demê de berî 4 sala encama wê dagirkirina Efrînê bû. Navî Camêrê han jî di vê demê dibêje yanî bere PKK çekê xwe ez dixwazim PKK bi temamî çekên xwe li dijî Tirkiyeyê bêdeng bike. Bi temamî yek carî daxuyanî baş e. Lê PKK wilo bike PKK wilo nake. Ev belkî ji Ocalan jî derkeve PKK wilo nake. Ji Ocalan jî derkeve PKK wilo nake. Lê çi vir de heyî yanî niha di hundirê hevpeyvînê jî di Camêr çi dibêje? Çima PKK wilo nake? PKK ji ber ku niha gel tirmpa dike. Pif dide û sor dike û niha gel radike ser tapana û şoreşa Rojava û wê firehtir bibe û nizam çi û daxuyaniya dertîne û em ê dewleta Tirkî zame yanî kî li PKK li medya PKK guhdar bike ku lê binêre ku 24 saeta ji Tirkiye maye Tirkiye wê hilweşe. Dewleta Tirk bi artêşa xwe bi hevalbendê xwe bi ekonomiya xwe bi polîtîkiya xwe li hemberî PKK 24 saeta li ber xwe nade. Ê ku li basın li medya li çapemeniya PKK temaşe bike. Yanî wilo hêvî birêya xapandinê û birêya derewa û birêya dirûşmeya ev êdî yanî PKK pê meşhûr e bi vê mesela hanê. Evî Camêrê hanê wilo ser çi esasî vê daxuyaniyê dide Selaheddîn Demirtaş ma PKK naz nake. Naz dike ku inisiyatîfa wî heyakî derê ana û medya PKK jî daxuyaniya wî ne wilo dayî pêş û ne jî inkar kirîne. Ev daxuyaniya hanê ku ji PKK dixwaze bi temamî çekê xwe li hemberî Tirkiyeyê bêdeng bike. Xweska PKK wilo bike. Yanî ez jî digel vê daxuyaniya hanê me ku PKK lê ev daxuyanî di binirî dibêje di astengî hene. Ji bo vê ji bo ev mesele pêk bê di astengî. Yek behsa PKK jî nake astengî yanî demekî PKK hazir e. Lê berpirsyarkî kî nahêle PKK çekê xwe bi temamî li dijî dewleta Tirk bêdeng bike kî nahêle. Li gorî kî li gorî Selaheddîn Demirtaş di astengî hene di keleme hene. Kelema yekê dewleta Tirk e ku operasyon û çareseriya eskerî û leşkerî ew esas ew stratejî wekî din berê xwe nade şêweyên alavên yanî bi şêweyên aştiyane mesele çareser nake. Ev yek pevê fêm kir. Rast ev rast dewleta Tirk berê xwe nade çareseriya siyasî û çeka kartîne û demekî divir di PKK mecbûr dimîne rahêje çeka. A di duwa çi ye?
تجريدا لسر إمرالية تجريد بالراب يعني أنا تجريد كراب ما بستوي بيتشية ما بستوي كو أف قوتنا كو صلاح الدين دمرتاش دبيجي أوجلان بيجي فرق هي فرق جداي هي هنا ده سلاداريا أوجلان سلطة أوجلان لسر PKK خورتو أوجلان دكاره PKK بيدنگ بگه نراست اف چیروک نراست چه مجبر که اوجلان ده 1013 جی دو گوت بری چند ساله بری 9 ساله ده 1013 گو دا مرحله شرع چکداری قوناقا شرع چکداری بداوی بو سورجا شرع چکداری بداوی بو کام بستکنن بری خوب دن آشتیه و چیروکا دیالوگی و دانستندنه به PKK که اوجی ختمی چک ختمی PKK بیجه دولت بیجه PKK مثلا يعني التجريد ومجريد كو بحث دك بريز صلاح الدين دمرتاش يعني او تجريد رابط يمكي مسألة نيفي مسألة شعر سرد نابه يعني ديسا دولتها ترك تبار بافج سر دولتها ترك تبيج والله PKK حمو رفكيش كفو كين آشتين و رحي وانج چكو سلاح حادث و چارسرين دموكراتيك و آشتيانه PKK چارسرين دموكراتيك بكردار ناك بكردار قبول ناك PKK جد سبيكا خوش جدا مزراندنا خودش صالة حفتي و حشتي وقتي خبري خدا مالبات و عيل و عشيري كردا بچك بري لهم بري ترکاب کاربین لهمبری کرداب کارانی لهمبری PKK کارانی لهمبری یکیتین اجتماع کنها هر دو يعني دزي قلكينا يكيتين اجتماع و PKK لهمبری یکیتین اجتماع جي لهمبری PKK چک کارغانی يعني يكيتين اجتماع يكي وكي محمد قرسم كركشتيد حشته و سياده يكي غلاني صالا حشته و سياده يكيتين اجتماع محمد قرسم كر دامزرينري PKK و سروكي باسكي عسكري او ابراهيم بلگين يكتين اجتماع كشتي ويشاغي دوي قناغانه دوجا PKK بري خدا PDK ده حشته و سياده و پيمان به PDK بمسعود برزاني ده تيرمها حشته و سياده لشامي امذكر پشتيكو يكتين اجتماع محمد قرسنگور و ابراهيم بلگين كشت جیانا خو جدازدا PKK لنبری کی لنبری کرد سوری چکاب کارانی لنبری کرد ایرانی چکاب کارانی لنبری کرد عراقی چکاب کارانی لنبری کرد باکور دشخور دسپیه کی چکاب کارانی PKK ولور هیزه کی کو لسر چکا ده يعني سر خوینه و شر و چکا ور آوا کنه وی چا چکی خو سکنینه يعني ت اكسجينا PKK بهنا بارودي وبهنا مرنه وبهنا كشتنيه بري صلاح الدين دمرتاش تكي حتى تولوش PKK يعني يكي شي چكدارم PKK كنا حالت شيء برايوي نور الدين دمرتاش كو اندام كادر PKK بود و زندان تركيا ده نظام زيدتري ده 12 سال ما فتره يكي كن ده قناق يكي كن بو سروكي BDP DDP HDP يعني نافي بري اي HDP اون حالت چیه کاتش بری خورد کاری بیشه سلاح خود دین و سلاح خود بیدنگ چکی خود بیدنگ بکل هم بری دولت آتک تنی کاری بیشه یعنی حبونا تا وقت صلاح الدین دمرتاش دهندری هذا بیده گریداناوی PKK ولود بیشه دبی چک و سلاحی ما تکر صلاح الدین دمرتاش نه چک و سلاحی ما بانات نه بود تشتک یعنی تو بوی منطقی هانی PKK نزیک دبی لید نافرجی افدا خویانی وکی نافروک يعني توامباري اللي PKK نايكرن رخنال د PKK دتني شيش دبيجه يعني مخابن باريزر ها يعني و يعني دروكي دي كده بيجه تزنداني دي يعني نهات دروكي مزنكو حموك الزانه يعني دولة جيد زانه دولة خو دولة يعني نيزيكي في مسألة دبيجه PKK وهذا بنا تعلقه ومسألة بهفرتنا هذا نباسك سياسية PKK پارتیا گلان دموکراتیک نباسك سياسية PKK PM پارتی کی سیاسی نه پیوستی اما بچکا چیه ام نه
يعني ولو جدا خويانية تدبيقي كو PKK جريداي هادبي يعني هادب مجيه PKK شكلو تنا يعني هادب جريداي دوفكي PKK جريداي ننا جريداي دو يعني شو جريداي يعني بأمر وتعليمات نها أو دهندري زندانه ده صلاح الدين دمرتاش أمر وتعليمات يخش PKK دستينه نتنه او همو گرتین سیاسی دوزا PKK توانباری PKK دهندري زندانه ده رخصنا PKK هی زندانه برپرسیاری دهندري زندانه ده هی دهندري زندانه ترکیه کو صلاح الدين دمرتاش يكي يعني ولو قلافات ولاد ليد نرن للبر كادرو كي PKK هولو دو بقج فيديو والبندا امرو تعليمات هاي مخابن ولوي راسي ولوي يعني نات تدبيجه بارتيا هذا بي تعلقه وي PKK تنا وام تشتكي جدانه PKK تشتكي جدانه وهذا دليل اش PKK تقاسم تشكي وقع بالتمامي دهنبري دولة تركي بيدنگ بياني يعني انا في جاميري هاني يعني قصوري نقرأ ما مستوي هيجا هنرمندي هيجا تشخور سترانه كي بقوت انا نشي تربوش بدا خوياني هاني تراش تا طنبوري ولو طنق 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 وي طنبورة تيا خوش ويدنجي تيا خوش تشخور سترانه كي بقوت انا نشي تربوش بدا هاني يعني انا اشتبه باور بكم اش اوجلان باور بكم اوجلان ز صالي 1007 1008 1009 1010 حيا نظام كنجي بحصا تشتكر بحصا بارتيا سيواني ذكر بارتيا كو يعني نه كرد و نه ترك و دناف هفده بارتيا جلان ديمقراطيك ما نف بروجه بانغا اوجلان بأمر و تعليمات اوجلان تشيروك ميروك تشيبون كونغريا نظام جفاتا ديمقراطيك و تشيكر و اوجلان نرازي بونا تشكدين شيبكن هناك بينن وهناك كسن شبجرين كفكي ترك بينن تيخ النافخه و ناوی ویچی سری سریا اندر و نظام کیو اف چند کس مسین کو دناوا چبگرین ترک دناین قرطاندن چبگرین ترک وان قبول ناکن اولچو وان کر بطی فيلم سرسري ما انا اف داخوازا اوجلان بو داخوازا PKK بو اف هذا بخوا بأمر وتعليمات اف نتني يعني ذهب وهادب وبدب وحتى تفكر هب تبيره تمام مسوي شاغي صالي نوتي دو وقتين نوتي يك هب شي بوكا تشن صالي بو شاغي انا زانم شاغي ما از بخوا از شاغي صالي نوتي 14 صالي بو كابت تشن صالي بو 15 بو 17 صالي بو شاغي از بحث صالي نوتي يكيدكم هب وقت شي بو ودب وبو هادب وبو ذهب وبو ددبه وبو بدبه وبو نزانم چه وحتى أنا بيه هدب باشا يعني اشتا باور بكم اس اوجلان باور بكم أنا أمرو تعليمات اوجلان دي واري هاني ده ودريا باريزر اوجلان ده بارتيا سيواني وبارتيا سيواني او رخصنا تا بارتيا سيواني اكو اوجلان بحث كر كاز چابك افدا خوياني اكو ما مستوني فوتو يويد داويا لينك ويجي فوتو جزي داخلهم افدا خوياني لدجي روشا PKK اكو نها يعني PKK يعني ايرو ودوجي هندا خوياني وايرو جي بي جريداي PKK مثلا دا خوياني اكي درخستي جبو روجا السبع ايرو حجدتي المهي سبع نوزيتي المهي PKK الروجافا شورشا روجافا لهمبريكي خوديزان لهمبريكي نها PKK ومديا PKK وبيدا حمو كستي بيراوي دما قربالغ وخرجر لسوري تشيبو سرهلدانا جل سيفيل شورشا جل سيفيل لهمبري رجيما بشار أسد تشيبو چند مهين عول PKK جي كتناب مسألة بشر خوشي فاكشان دولة دجي ويدركت چبو بهانه PKK وی چاغیر دگو اف نه شورشه میریم چی شورشه کالاش مربیجی چی شورشه نه شورش
شورش پارتیش لازمه اف پارتی تنیه شورش تئوریک لازمه اف تئوری تنیه شورش سروک جر لازمه فیلسوف جر لازمه نظام چه اف نه اف نه شورش اف تشتی لسوری چه دبه نوی لگوری خط و قلم و مسطره و چارچوه اپککی تیگشتن و ذهنیت اپککی اف نه شورش پیشتره چما اف نه شورشه اف چکداریه ایره بریم ما اف 30 سالیت تلباکورت دناوی گری شورش و تشتشی چره چکداری لدار دخه ما لور يعني چکداری لور حلال لور حرامه يعني چکداری لنبری کی لنبری هوال بندیت بشار اسد ناوی چاقی انا افنه شورش کی بیجه شورش خابینه ایره نها تل کره پیاده برس پیاده تل کی دریه تل جم اپوزیونی اپوزیسیونا رجیما بشار اسد بس افنه شورش لا اله الا الله محمد رسول الله ایره انا باشه تنلجم اپوزیسیونی تدبیز نلجم اپوزیسیونی ما الرجیمی ما تل کره از خطا سیمینم و افنه شورش انا دست که دما مسئله سیویل بو دما مسئله حمو پیکاتین جواکی کرد ناوره عرب ناوره بهفدوره لهمبری رژیما بشار اسد سیویل بو شش ماهی اول سیویل بو سرهلدانه کی سیویلانه شورشه کی سیویلانه لسوریه الدار کد و چاقی پکه که لدش درکد وقتا سیویل بو لدش بو وقتا چکدار بو لدش بو دوی هلوشتا دجاتیه ده کی و پکه که دگیجن هفدو رژیما سوری ایران demek ki ev çeperahane yekîtî niştiman rejima Sûrî û İran vê hevbendiya hane vê grûba hane di van helwestên hanê de digihîştin hevdû ew wê çaxê navê wê dikirin şo êrê baş birê min niha PKK-va ez hûnê fotoyê bînin PKK manşeta li ser Anafê Fırat Haber Ajansa فراتي آنو چيان مانشيتاوي شورشا روجاوا وي مزنتر ببه وي مزنتر ببه كي دري وي بيجيش كي دري اف دا خويانيا PKK اي مزنتر ببه كي دري كور مزنج بو خودي بره مزنتر يعني عفرين جيچو سريكانيه جيچو وغريس بي جيچو مزنتر ببه قوي قابش لو دير كيجي هره ناش بو خودي بره ولو بمينه ام ناخواست بره PKK مزنتر نکه اف سور کرن و اف گرم کرنا PKK دما کو مرد بینید به مرد سی خو بل سر دلی خو کاریساته کی و تکچونه کی مزن ل پیشیامی البندامی لبندا کردا بگشتی و روجاوای کردستان به تایبت آشکار لمنن و جو دندری دا خویانیه ده زرت و فورته کو PKK ده و شورشا روجاوا و شورشا روجاوا د عینی اجانسه ده د عینی اجانسا PKK دا خویانیه کی دی هی بناوی کجکه شورشا روجاوا و نظام چواب نفسا نرین بهنه گوترندن به هواکندن عینی نرین سور کرن و گش کرن و گرم کرن خلکه جو گل رو برای دولت ترک شورشا روجاوا مستر بود ده شورشا روجا يعني تشتي کو دوی دا خویانیه هانه ده هر دو داخویانی دو بلگه مهم گیرینگ کو دولت ترک کارب کار بینه کو بیشه اف کسین کو روجاوا PKK اجاوی پاپوچی ورن در کفن شمر بیشن نا دولت ترک نه حوجه داری اوی به بلگه هایی دولت ترک اوی بخواز اوی ور افشر طایبت دولت ترك بحوجي بلقى دولت ترك بحوجي بلقى وايه بلقى ضد دستي دولت ترك جبو داغر كرني PKK اوا مديا PKK ان دولت ترك مديا PKK نا شوبينه دقه بدقه شوبينه روج بروج شوبينه واندام دولت ترك وميت تركا دناوا مديا PKK ده هي ودناوا PKK ده بخد هي PKK يعني يقولوا هما ملائكته اف داخویانیه هانه داخویانیه کجکه
از لینک هر دو داخیانی و وینه هر دو داخیانی جیمی داخل هر دو داخیانی درباره روجاوا و شورش دو یعنی پکک قط دلی ورحت نبو بناوی کجکی بناوی پککی جی داخیانی درخست و جا شورش روجاوا کنه شورش ها دولت سوری رژیم سوری هنک ریوبری دا پککی ناوی کرن شورش لاوش بو خودی بره هما پچه کی اردوغان ریوبریا بدانا و الورجی ناوی بکرانا شورش و بره گل کرد لباشور کردستان و روجاوای کردستان جو پککی خلاص ببانه امانه اردوغان یعنی اردوغان پیسه اردوغان بخوازه دولت ترک بخوازه میت و ارتش ترک بخوازن گل کرد جو پککی خلاص بکرانا و پچک مسئله الجم خوش حراسل بکران ناکن جبر کو اف بلا هانی د ناوا کرداده اف نخوشینا هانی د ناوا کرداده هر کو بچ کورتر به دجوانتر به حتی کابی یا وی کردا به کد درخی اف دا خویانین پککی و ای کجکی بلگین استراتیجی ای مهمه بهانه و حجت و فرسند و درفت دیده ارتش ترک جبو داگر کریه دجاکا ور وان حرحوب و زرزوب در دورا پیاده و پککی اقناع بک دکا ور وان وی مجیه هانه کو باطون کری به آپوچیت باطون کری ولو دوگماتیزم کریه مجیه وان کریه پرچاک تخت حسن چو تخت حسن کفر دکا ور جوان وان اقناع بک وان بیجه نظامش صلاح الدین دمرتاش دبیجه چه دبیجه دولت ترک گرک پککی اقناع بک دولت ترک ور پککی اقناع بک پککی وکی آلا وکی دست دولت ترک تیب کارانین اوی دولت ترک ور پککی اقناع بک پککی بی بهانه اکی استراتیجی جبو هبونا دولت ترک و چعسوری دولت ترک لهمبری باشوری کردستانه و لهمبری روجاوای کردستانه وکی اقناع بک کالا تو پککی از بنرم کالا به هلوست ها پککی لهم افدا خویانی تفلی کو بهانه عدد پککی دا خویانی صلاح الدین دمرتاش تفلی کو بهانه دید پککی و دولت ترک تاوانبار دکو و از دخوازم جامعه دخوازم پککی سلاح خود به تمامی لهمبری دولت ترک به دنگ بکه و دهندره داخویانی دیش بهانات بیجه و ترجیح پککی جی و دولت ترک کم دکه و دولت ترک دکه سبب شر و پفچون و چکین پککی لی پککی وی ولوج صلاح الدین در متراش در باس نکه بری وی لیلا زانا هنک داخویانیان بفیرنگی دا لیلا زانا دان آلی کی عثمان بایدمر هنک داخویانی عثمان بایدمر جی کنگی داخویانی دا دو سورج آشتی و کرد آچلم و بونا کرد و دموکراتیک آچلم ده هزارونه هاده عثمان بایدمر وی رزیل و رسوا کرد و دزانه و والولندن و بره بیجنا یعنی پککی ریخس نکی ولوی کالای چی بینه سروک هاده پی ای بره بریز نوردین نه نوردین صلاح الدین دمرتاش سبا قاشو شورشا روجاوا دناف ند کوانا ده دناوا دسدو 25 کوانی ده کوپککی روجاوای کردستانی پچک دستهلاداری رژیم سوری ناوی کر شورش ناوی ماشو شورشا پککی و شورشا روجا سبایه سال وگراوی اف 10 سال پککی لسر سنگا وی ملتیه لروجاوای کردستانی و دخون دگرن دکوژن ددزن کیف خود کن همو تشتیک و تیل سر بیر و بوچون و خیاله و پککی لروجاوای کردستانی دیگه و اوه هنه کرده می ای روجاوایی ای بیچاره
بی شخصیت بی اراده نویسکار سیاستمدار و کاری لشکری جی دکت ناوا PKK ده همو شریکین وی داگرکرنا هانین شریک داگرکرنا PKK ji Rojavayê Kurdistanê re ku bûyî bihane ji bo dagirkirina dewleta Tirk ji Rojavayê Kurdistanê û çepka li dar dixin û bi serê PKK sond û selawata dixin de pîroz bi kalamê binerin heya sala bê heya tîrmeha bê a 23 ku dewleta Tirk 100 saliya xwe temam dike kamê binerin coğrafya dewleta Tirk çi pêtê û PKK wê çi bîne serê Kurd. Hîna di ecendeya PKK de gelek têkçûn hene ku diyarî vî gelê han bike vî gelê reben vî gelê bêçare carna jî me re li rewşa vî gelê hanê dibîne hingî koletî di nav wî de hingî PKK bi vî gelê han lîstiyê sed qatî dewleta Tirk PKK vî milletê han bi milletê Kurd lîstiyê li Rojavayê Kurdistanê sed qatî ku rejîma Be's bi vî gelê hanê lîstiyê sed qatî ku bi mejiyê PKK bi mejiyê gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê lîstiyê sed qatî dewleta Tirk ku bi vî gelê han lîstiyê niha berî demekî min li Silêmaniyê jî dît kongreya xwe û li otêla û serbest û hema hindikek mayê Silêmanî şerî çend û huner rabin û rûnin û bêjin jiyan bê serok nabe û bive paytexta PKK ne Qendîl bive Silêmaniyê ji xwe bê Silêmaniyê de pîroz be pîroz bi li Silêmanî rêxistina PKK bere wey midî 19 tîrmehê şoreşa Silêmaniyê jî li dar bixin Silêmanî jî têxin bin destê xwe malbata Talebanî û Yekîtîn Niştiman û Gulan û hemû kes û karên derdora goran hemû bivin xulam çawa Cemalê Mele Mehmûd û Mihemedê Musê û Şêx Alî û Nesreddîn Birahîm û ev partî û rêxistinên siyasî ê grûp mirûvê biçûçik û Emced Usman û nizanim kî evana ê kopya wan li Silêmaniyê jî çêbive li wir jî înşaallah bi xêr û selamet PKK bife desthilatdar li wir jî şoreşa PKK a başûr şo xewn û xeyala PKK bû bazdê tebaxê a duwemîn di not û pênca de li başûrê Kurdistanê li dar xist xewn û xeyala wê li wir bive desthilatdarî li Şengalê jî bî desthilatdar li Mexmûr ji xwe bin kontrola wan de yê deverên û herêmên çiyayî ê Metîna û Heftanîn û Xakur û Qendîl dibin destê wan de yê wey midî Silêmaniyê jî temamî têkev destê wan û ev kesên Yekîtîn Niştiman Saetî Pîre û Mele Bextiyar û Bafil Talebanî û xuşka hîroxan navê wê çi ye Şehnaz İbrahîm Ehmed wekî memûr û muwezzif li cem PKK bişuxulin heta wê çaxê di nava xêr û xweşiyê de mînin silav wirês